ni appointment lang kasi kung ano na. Ni nag-is flexible first. Kublai phi baro kini long ki khobor bam takasngi. Kajimpan mi hukum ka DC ki kali kamai banya dak jingken de ki odd but even ki bayad ha kilinti IGP ke shuri khandai lat shidu matpran ka bantre kam nadu ka santri ujiliu arajar arpulai kalapun bitari ki try nong bo kali but nong nya taxi namar ka pendo ya ka kamai jakpo jongki. Kani ka jingberngam kalami halor ka hukum ka deputy commissioner ban pentre kamno da ka odd but even number ya ki kali kamai ki ban kamai hanong ba shillong nadu ka santri ujiliu. Kani kantri kam tangi ki kali kamai ki bayat kamai shekhandai lat bat shamot pran hababu kendon ru babaru ki kali ki dibandai ki bapendat ya ki HSRP. Na kaliang ginongnya kila pelong ke jingi ki da ke jingi lang pat ba hamadan football malki bat kila pendam juri ka hukum bala penmi da kani ka kli ru ka district. Haba penpau ba kani ka de ke jing presang ban kini ya ka jakpo jongki ba kamai kali. Ketika kinhun kinongnya taksi lokal ha kasunjuk kinongnya kali ka sorbat kapsor ki bala pelong ya ka jingelang banet ya kendo ya ka DC ban panjing syai da ka balik ya procession hadu DC office kumbayo yu tudong besen na syamba ka waypar ka kinhun jung kinongnya taksi ha ka shatri ka East Khas Hills Local Taxi Welfare Association EKHLTWA kilaya kendo lang. Ha office deputy commissioner banyakran ya kajo kapang. Kaba pentray kami ki kali kamay daki odd but even number. Na kalyang ka kong RM kurba kabla khot banyakran ni ki kimtre bandrung lang barkate kalyang ka sunjuk kinong nya taxi local taxi hasor bar hakapsar. Na kalyang ki magister ki bla persyang ban pinsngol thu ki bandrung lang arngun na kalyang jongki ki pin triang. Habayo banyakran bar ka kinhun kinong nya kali taxi kapsar bat hasor uba pensuk luroi scrattery uyathu ka jingkendo jongki ya ka DC kalong ban pentray kam ya ka number even but on na kalyang jongki kiyathu baki priang ya ka jing ai jingmut jong ka sarkar banyat even but on number shita yoshua kat ba ka we ka kinhun jong ka East Khas Hills Local Taxi Welfare Association EKHLTWA ka persha ya katika an jong ka DC bat kinnum ko ngo Ang siya mo, ikinungang taxi, doon niya, or even, babandrong, siya kinala, bat siya magpang. Teka mo, hakasni, mandi, babandrong siot, ikali kinunong, kibukot ang even number, kinunong araw siya bandrong hapo. Pibi, magpang. Kumunisiba ar, kibaya even, kibandrong kaliot, kinunong bandrong sa pibi, magpang. At kumunisiba, teka mo na pulok. Lara kali kaan ka trikam. Kampero bakato kaan ka trikam. Akaporto bit kami ay lasensyo. Kali dun na. Uwe mo tre pensyon kali. Tama kasri. Kakali jong na kali ibang number. Hakasi on number. Ngami na siya. Uwe mo tre bumahali siya magpan. Ato pa siya tre pensyon na kasri. Ato kali ambil. Kali ambil. Haka permit ka kami. Plan tho. Hakalu kadua kacilun berihap larang berihap siya berisap banyak ni tangai sin video amna ngomong kata atau orang amna kebotong kata atau balaigan na kaliang kasorkar dipai ko tanu sini local taxi asrok hindi ka tanu taxi kaya asrok tandong shoot kaya dakajin subscribe lakaran ni ngabo andai ki local taxi ki punya ay kasar katingkiw, jogi series, jogi nomor kali, kadai na kasi karay, kajongki, kali siya. Hakating siya, nakanya kasi si, kali yung panjari, o even iki kali siya ke. Nakakali siya kabo ayun, kalau bimi isok, atak si yo ete. Kali ni na. Atak si yo ete. Ni ikat sama tukas niya po kakali. Nadang isong ni na uya hiyen, sama na ikat pasna kaya ano niyo kayo. Kali ini yang kamu kira. Yang suatu tentang sibuk halar kali kita. Oh, hakat tu beri lalu kali kau orang. Lalu kali siang, lasukian ni. Katung High Court Order PIM number 17 of 2021. Oh, hari katung kali ka PIM. Lakan ba tang baka sorang bentek tu. Tang aku belum pilih kilat kilenti. Bandung syak nailan. Bangat tersimbol. Kenai kesim kamu bermani. Bangai orang ini kabar taksi. Atau tak apa lu? Lima kan pedang dari hukum keliru. Nganung
mong detention mas-masa kay berlakan kalau pada sudah. Tiga kuatan awai bang kendi di bawah kiparohat. Hato membuat ini membuat ini. Ini aku dah. Ni wana ka senjuk kino nya taksi sarwa kap sarmo ti hadin katuka issue katuka order ka pelat dai na disi menen ti ngi wan pen ibat barang baniat od even baniat tang bentam tang benta jong kendai lat bang pan ti nak kalian kecungi gan buat ka merendam ni nam kebangi priang ti hable kan bi disi yang ba kan ni ketika order jong high court ti yang ngi melak benker baniat ti tang kum kadak terlang edisi yang tang implement ni ke balon nak ikut ti yang tong ya tang dak trail sitiong dak ni kata hapo jong trail sitiong dak trailang bat ni yang ba nak yang jungiru impun krek disebut hap kum mengikaran ba tak syah ka livelihood ke jong trail bar jong ni penting itu disebut bat hato bat ya kiwi je kali bat kum kali simet mo kiru kipenuit ladang ilap kiru kipenuit ya kiru ingin bu sebut di hadin sitiau yang sobrak bengi kadi buat IDC tapi pihak kubur ambil ni kecil aja jom IDC pihak kubur ni jingsyang ngim kubur na do nangkong kadi nomor bangim kubur ni sawan hang ni ru ndai kalong IDC rum ta ilapan i ya kata kadi ko order jong high court mulak su ban ker ti hap an petri kambet ti kai ke bangil aban ban kai ke bangil aban ker ni kan kalong ba yang elektron yang mentong ni ya ora ketrail takan ni kata mentangin peni ke jungi kan kumgal oi pimtan kakta ni tan ja chi ni trail te ho ni trek ni hab ya ni hab buram ni high court dia kayak bisaran buram ni hab buat tang ni ke trail pat hapo ni ke trail ni pen krek te sebut wei kan bukan baong ceniat wei tim kongo ya tak bakara jong gadisi pipat pia ya kok mentang ndai bengin kongo laningi kongo ngam ni kata mo ngimi mentang ngimi kumni ti ngin sepen tak berfikir perasaan pak nambar nangi ngilet syua ka isi lejong ngira ngin sepek iban le ndre ngin syua batai pi tahak ni ka trail pat ngin le ka berkam ngin le ka berkam ngin ora disebut in peni bakta ne em ne kalian lihat ke jong akabar IDC ti IDC ru dak peni kan ni ila merak ta in ra ka ikut bat wa ikut ben buram ru kak men sengap nomor kan ni kalian lihat ke jong pi takai gua plong pi bab nak ben move long ini sa ikut pak em ngak ngong pi ngitak sumi mentanang ni tegin syong isi lob lalon kamru ini ya syah ikut yo ia kata kok dah jumpa ikut koran hi ho yo koran IDC ho kan ni nomor orang nomor ngidan ho Ni appointment nak kasih orang yang nak mana? Ni nak kalian discuss flexible first.